ole chỉ bay lệ vek ole tu chu ma chuan EVS mo hoi ve li la ti kha athu ma ruai kan siam ve le don na EVS hi a topic ka zau khop maya a objective po hi kan in siam thiam vi ngai ka hria kan bul ve la thil om zong zong hi a huam veka chu wang chuan kan objective siam po kha kan siam thiam deuh le ka train ka hria class azir tho khan class 1 objective le class 4 objective te ka chu ain ang thei che lo tura ngai teila kha apoimo ani le chuan kan objective tura han lut ngal chu mi ma chuan kan soi do chu hei class reng a hi national NCF ina asoi ang deuh khan subject reng a hi ain correlate vek tur ani kan thil zirti ra hi ain engani ain correlate tur ani chumi om zia chu language teaching language subject listening skill te speaking skills te kan ti writing te reading kan ti ang chi khang ho kha kan zirti ra EVS a hen khang ho kha ashrana objective azuk nei kher po hi ngai to lem chong lo khami subject waisina subject language subject ina writing skill kan ti ang chi te kha te ngalo zirtir to kha mo EVS apon mang thiam thei tuni English an lo chiar thiam to amo mizo subject an lo chiar thiam to kha EVS apon man mai turani khatin khanin correlate turani entina na EVS subject kan zirtir amo English subject kan zirtir amo engemo number han chu deuhlek ngai ta se kha khami subject khan belle pai kha zuk zirtir kha ngai to chelo mathematics a belle pai kan zirtir te number chungchang kan zirtir te khang kha an pang thei tu ni chu wang subject zong hi ain correlate ain man pol vek turani kha kan shedon ania chuan English a hian sorry hoi ve lila mo zirlai EVS kan ti mai thin apa chu science te khating chi environmental studies kan ti vel kha om to lo hoi ve lila te hian ain la khom vek ta khang mi kan zirtir don on objective ata na kan hriat tu then khat te han soi taila mo azong ani chuang lova apoi mo zual masabera chuan understanding relationship mo omje chu no pangte kha hemi kan keima ni le kan natural kan bulvela thil mo kan environment na hetilai kan bulvela thil ron te tin khotlang nun shrim te le culture chungchang te khatiang te nen khan anin relate dan no pangkhan relation nei dan khang te kha apoi mo te ta chuan chu ba ka chuan awareness ang chi te antenna na thil nung chungchang ate po thil nung cha te hum hal chungchang ang chi te po khatiang te kha anjir chuatel the veka ngai ni tin chu ba ka chuan kan sei tong khan kan bulvela thil oma antenna na in sak dana te po asam type kan han tiang chi te di in kan han tiang chi te mu kher lo mai la zirlai te po om theya ten kan tiang chi te kha tiang chi te tin concrete in kan tiang chi khang te po kha kan vela thil om kha ni khang te po kha nge ni an aware tel ve ngai ni chu concrete in ani chuan a nget dewa han tiang chi te di in ani chuan thilaka te po him lo kha tiang chi te po kha an hre thiam tel thei tu te turani mo tin chu mai pa ka kan vela thil om han te chun chhum ko chungchang te kan thil chungchang te khang te po kha relate vekani mo EVS kan ti environmental studies ina atuma hi azau lu tu ka chu wang chuan kan zirtir tu china kan objective tur china po kha kan hria thiam no pang azira class azir khana ngai don hetilai hian subject danga kan seng tho critical thinking ti om leta critical thinking hi poi mo khop mai an cognitive skills develop te mo thil an mu meya an thliar ran thiam dan te mo khatiang te kha an ti theinan khan an ril ro no panga khatiang kha ka tu rani mo example kan pe ka ti tu kan pe chi ang chi ate po antinana school ale khazirna bungrua kha alem kana tilang chu ta antinana me athen chu zia na man ruwa an thliar sang thiamanga azia na tur man ruwa mo tin azia lo tur ang khatiang chi ziana na kan man chu pencil pen mo color kan tiang chi khatianga
classification te po kha an thiam tur ani a tin chung ko chung chang ani a mo antina na nung cha chung chang kan lo zir tira a thok chi te le bokwa ka kal te mo tin ke a kal ang chi khatiang ang khan thia ran a thok chi a chuan thla ten ne ya khatiang khan mui te zoom na khati engeni thok chi chuan enge mani nei ran kha nei le ta bokwa ka kal chi chuan enge mani nei ran kha nei le ta a tin antina na khoi class pera khan nge ka hretalo beng chung chang mo beng nei chuan mulan nei a beng nei lo chuan mulan nei lo ti ang chi te po kha khang te po kha a classification khami enga mo chen kha an hriat thiam angai chu mi ngai to chuak thei tu chuan critical thinking an nei theina tur khan khatiang zong kan kai hruai kha apoi mo em ani ti te kha hretel teila chutianga chuan kan class 10 EVS a hian enge an zir chhuah tur mo a objective kha kan thlan thiam apoi mo do ne tin hetilaya hian abik takin subject zong ate po ti taila EVS ate po ni thawang khoi po apoi mo ber chu no pang hian an zirla tang hian nungchang tha nungchang moi etiquette te manner te khatiang te kha akeng tel vekani mo chuwang chuan khalaya kha subject tina khan a objective kan zuk ziak chi alo ni pon thil tha kan zirtir te thil thalo kan zirtir te khanga kha an thlia ran thiama an nuna an lak lu vezel thei dan tur kong te kha kan zon saka khatiang zong kan kai hruai kha apoi mo le don ani chuan thil pakhat kan soitel le du chu lesson plan kan siama khan abik takin hoi vele ti hi a zau khop maya thil sang keng tela chuta chuan kan soitong ha kan vela thil om chan chin thi chu an aware vek turani ti ringot te po kha ngai to tel tela fai na chungchang te po abu hen ro tel khelon pon fai na chungchang poi mo na te mo fai that dan te khatiang chi te kha kan zirtir tel tura ngai tele chu EVS a chuan a huam chho tel vekani ti kha ril ru om ta se tha ome chuan he hi EVS subject chu alo ni le ta a mo hoi ve la ti hi za kop maya engani lesson plan siam poi har khop maya chuwang chuan hetilaya abua zirtir tu tele nu le pa te hriat tu ti te po hi uluk deuh lakin chiar ta ela heta hian anin buat sai dan te buat sai chan tele thil poi mo tam tak an ziaka chuan EVS a hian EVS chapter hi tam thei khop maya an soi danin mo hetilaya an zia dan ang hian engani chapter 1 le chapter 2 te mo chapter 3 le chapter 4 kan ti te chapter 9 le chapter 10 kan ti te thil in zom te omani mo hetilaya hian abik takin khoya mani hian hei hi nia kan tilang chinanga chapter 6 a omanai jin kong kan zirta a chapter 7 te chapter 8 te hei chapter 9 hi telem ka shalo hemite pathum hi chu nin ka shia thil in zom vekani mo chapter san aron thenna thil in zom vek khami thil in zom vek atang khan thil chi sang zir chu tur kan nei don ani kha kan soi to thin angin he lesson atang hian a lesson hi chu a lesson ani he lesson atang hian EVS kan zirtir dona kan objective ne kha engtin nge kan zirtir chuang he lesson mang hian engtin nge kan zuk zirtir chuang objective a easy pi lampanga po kha an outcomes hemi lesson atanga an outcomes tur hena tel thei mo objective kha thui uzi atam te uzi a ti kher kha angai chuang lo chuwang chuan objective kha a hemi chapter ina a om to kang vel hemi chapter tan bi ka objective atan chuan heng chau hi kan ti teng ti te po kha na thei amaro chu kan ril ru kan hre reng tur chu EVS objective kha engtik lai pon EVS kan zirtir chu kan hre reng tur ani objective dang kha a omwak theilo he subject a he chon chu objective ane he subject a he chapter a he chon chu objective a hran de ya he chapter a chon objective a hran le de ti kha ani lem lo kan objective tur chu EVS kan zirtira kan zirtir chu tu makha objective ani chu a chapter malte te mang hian a then kha a then azar kha mo chapter 1 atang hi chon hemi EVS ina objective atia kha pakhat lek chu po outcome sa khan ani mai thei mo chapter 2 ta chuan pani pathum te polo ni thei khatiang khan a objective kha kan hrechianga nga chu a chapter mang hian
outcome sa a thena zar te a thena chun tam deuh te pawh anianga a thena chun tlem te pawh anianga khatiang khan a outcome sa kha kan siam thiam tur ania outcome kan siam reng kha objective chunga mi ani tur ani mo objective mangin outcome kan siam kha EVS in bot sai dan tur chu ani tlang puya saitong khan EVS hi ke ma bi ka chon har sa ka ti khop ang reng khop maya siam thiam a har ka tia engeni lesson plan po hi school kalang uti subject chapter atang het enge kan zir chu thei tir tur mo khanga te kha kan enang entina na alem han en mai po hian enga machuril ro lo ngal tura ngai te le high school kal ko nga chon maulei ti i mu atang hian enge iril ro thei mo lei chi sang oma mo thingtlang a ti maila thingtlang a chuan tiang maulei te poi mangan lom mai thei mo thinga siam leite shuya siam leite mo lei suduk du lang chi te kha aizol te ni chu khopui chung te mo khopui nei te ni chon hemi lei pa ngai concrete siam ang chi te khatiang chi te kha ril ro khana lo lut ta chu amaro chu alu zong hetia pakhati en maya alu zong kha ti vek kha arem lo mai theya a zirlai bu hi han chiar chuak deuh dap tala mo a zirlai bu chiar chuak deuh dap tala chu han la khom tala khami zirlai buina idea ron chop chua kha nangman han la khom tala chu tarang chon objective ti lo ting thei tur khan nge ni outcome sakha ibuat sei le don ani chu wang chuan lesson plan siam don reng chuan abu chunga hi chapter khata lesson plan kan siam don chuan akha chapter kha kan hrechiang tu na zirtir tu ten mo chu wang chuan a chapter hi no pangin zir ma hawin kan lo zir fe angai ni mo kan lo lak khoma a chapter khat to pe hi a then te pe chu phek ru phek sari te ni a khang te kha ai tam te po om khang te kha lo lak khoma khami na min zirtir atum siam tu te na enge an ril ru niang ti kha han ngai to chu a khatiang chi a substance kan te chi mo mizo a chuan enge ni khang ti kha la oma substance jek ro kan te chi deuh khan hemi chapter ina a thil tum min zirtir chu tum kha zuk zir chu khota chumi tanga no pang zir chu dan tur kha duan le tur ani khatiang chi khan lesson plan po siam ta ila a tha o me kha EVSB ka kan thuma shroi chu ni ta se chu apoi mo bera chuan EVS a Java zir tur po atama mara chu azong chu kan zir seng lo class a zirin an thiam om tok kan siam thiam angai a objective tur kha poi mo bera chuan EVS a chuan kan bulvel thil om reng hi zir vek angai mo a that lo na te om chung te po chu kan hriat angai chumi manga no pangte na an knowledge an ti Java ngai tu ana an siam chu a nun kong dik nun tha nun dik an lo nei theina tur kha kan ril ro lian ber se a tho me kha EVS thuma hruai chu ani alo me